ngokukaJohane chapter 19 verse 28. Emva kwalokhu uJesu azi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba kugcwaliseke umbhalo wathi ngomile. Ngicela nivumele nje ndijike kancane kule chapter. Uthi uJesu ngehle ezulwini ukuba ngizokhulula okulahlekileyo. Uthi angizange ukuzokwenza intando yami kodwa ngizokwenza intando kaBaba. Intando kaBaba ukuthi bonke angiphe bona noma konke angiphe kona ngikugcine kuze kufike sekupheleni. Uthi uJesu mayesebona la ukuthi yonke into ebhale ezibhalweni yenzekile. Yes. Yonke into esho ilizwi likaThixo ifulfelikile. Iziscriptures zenzekile. Yes. Uthi uJesu nginqaniwe. Hallelujah. Uthi emva kokuba ehlatshiwe wathotshozwa wahlushwa wenziwa bonke ububi wathwala iziphambeko zethu wathwala izifo zethu wathwala izono zethu wayethule efana negusha eyothenjwa kuthiwa akashongo lutho kodwa wayeconnecta noThixo. Glory to God. Wayene-connection noBaba. Oh yes. Namhlanje uJesu usibuyisela endaweni. Uthi nginqaniwe. Hallelujah. Uthi nginqaniwe kulabantu laba abebemenza ububi, abebemshaya bemgwaza, abebemthicela. Uthi nginqaniwe. Bamnika ivinika exutshwe newayini, bamnika ibhitha, abamnika uthando. Kuthiwa wayeletha uthando, wayeletha uxolo, wayezobuyelanisa umuntu noThixo. Othe ngathi bangasindiswa bonke ukuze bafikelele kulezini iqiniso. Uthi uJesu nginqaniwe. Usishiyane assignment, sishiyane homework. Uthi ngenilanga usisi waseSamaria uthi awuphuzisa amanzi, uthi asiphuzisani namaJuda. uJesu wayelethe ukuthula emhlabeni. Wayelethe uxolo. Lakungekho khona uthando nokuthula, lakungekho khona uxolo nokuthula. Uthando lukho. uThixo